Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti Marcos Kapitulo 11, versikulo 24. Gapo iti daytoy ibagak kada kayo. Tunggal agkararag kayo ket adda dawaten nyo. Patyen nyo ang naawat yun, ket maitadto ti anyaman adawaten nyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay, talaga nga awanin namnamang agbiag pa'y dagiti mulak amais. Apayan ako namday ta. Pulos sa sana nagtubaw. Ay, sapay naglawa ti minulaak. Saan lasir ka tinapir dyan iti mula, ading kaw. Ay na, Oray siya mo. Nalawlawa pa iti minulak iti natay. Sika tagudwat iktaryalay. Dusaan na tayon san ti Diyos. Ay saan ka nga agsaw iti kasda. Ay nakaro na ito'y ati ikag ita. Kakaasi tayo naman nalaon. Naluto ka din dayta si daan alutlutuam, Hilda. Mabiitan, nanang. Mabisid ka nun ni tatang mo. Napudot sa mananti ulo ni tatang asimangpot. Pagpupudutan na nga rod amin. Ay, apay ayamanan. Kunak nga rod adinan bisitaan dagiti mula na amaes. Tanalaylay-dan gapo ititikag. Anya nga'y kumati maitulong day tapanagungunget na iti problema na. Nala, agidasar kakit din iti pangrabyad. Tanay, mabisin ka nun ni tatang mo. Amumatan no mabisen. Napudot ti ulo na. Lakay, mangantayon. Saan pa mabisin? Kat no ibagbagam laang itay amabisin kan. Umuna kayo na mangan, maudi akon. Di mo manen kayat akasangon ni tatang. Saan matakas ta? Basta umuna kayon. Apay, pudno ayaan na perdi dagiti mula na amais. Wan agasamat ngamin. Manon abulan asan ang nagtudo. Iso nga oray siya, may ramraman among ungtan. Taapay nga'y. Diyak ka no mabambantayan di pagayusan ti danom. Ay, kat ipalawag mo ngamin tauray anya tar aramidam no talagang awan danom, awan maaramidam. Ibagam day takin ni tatang mo. Saan makaw awat ngamin? Agrason kamot ngamin no maminsan. Narigat met, bakit? Narigat ngamin tinay kamkamang laeng. Dayta ti danom mo lakay. Pagisin akon. Ramanak man na ti paksiw ngayon lutom bakay. Ni Hilda ti nagluto dita. Ang yamutin na ito yung asidain. Pwah! Ni, apay tatang. Nagapgad. Ha? Basit laang mating kabil ko nga asin. Kinagalsam. Ay na diyo pa'y amumat ti agluto. Nay, apay ngay ating makder kamutan lakay. Ay sana ko namagan. Matre. Nala, bayamon. Mangantakit din, Hilda. Kanya ka matan, Robert. Awan matruot iji nang ipastora may tinwa. Sana puno day tatang. Talaga patayam ti tarakan. Ay, Sana gaputa di mo tarakan day jay. Kabaybayam mo tayo. saan ko matabinay ang ginwang yo, tatang? Kasumungbat pa'y lang. Apay, aday tangtang sitmaw na. Awan tatang. Yung kakatagpadanuman. Pantayam. Amang ano damanin mangilibas amang sera iti irigasyon. Ay, nagrigat tinay kamkamang laeng. Apay manan. Nagmalmalim nung ungtanak ni tatang mo. Kaslawan manaknagam ko. Pasensya amon. Agbibwisit, tanarsak amin amula na amais. Kat saan matlaang nga iso tinarsaak dagiti mula na. Sa balya talaga ti ugali ni tatang mo. Ala, maturog kan. Tani, masapa kayo manen arumwar inton bigan. Papa na, Manong. Ay, di ta ilay. Mapanak man gumatang itibin itinatag. Nga imulak ita apanawon titikag. Agmula ka pay laang, katawan mo tudaw.
At dagiti klase ti mola, amabalin niya agbyag no kastoy nga awan ti tuo daw. Ay, kasta aya, manong. Wain, kas kumay ti balataw. Ay, kastamot ako mati aramidon ni Esteban. Sa bali ti panunot nila kay Mau. Nung natay di mola na, awanan ti pamuspusan nga aramidon na. Idinto, tadamot gayang pamuspusan. Talaga, mate. Saan arumbang amapukawan ti tao itinamnama? Dayta, tinapatan. Anya ti aramidam, Robert. Linisak na ti pagmula tatang. Aguyong. Kasano kumamabiyag tin mulam. Hawang matudo na. Tuladak jar aramidin na angkel. Aguyong kayo talaga. Tatang, Bambandugan nyo lang ti pagbagiyaw. bayandak latan tatang. Total, dagami mat da ito'y kinihilda. Makamu ka. Agawid akon. Sikan ti makamu ang mangyawid itinuang ah. Uwad tatang. Nakarubwat kayo ka din, Hilda. Wen nanang, dua kami kin ni Robert amapan makimi sa ita a Domingo. Ala, mapantayo nga rudan. Kat, ni tatangay. Adumanan ati reklamo na. Ay na, saan mo tin ang makimismisa ni tatang? Jack nga rod mapilit, anak ko. Siyak man ti makisarita kan ko na. Ala, papan ka dita salas. Bareng makumbinsir mo. Sige nanang. Tatang, Di kayo makimisat. apay, saan kayo nga umay? Mandula amin. Anya, At damat nga agrigat ti biyag no karkararag ka. tatang. Kayaon, sa anak nga umay. Ay, sayang at talaga dagiti mula ni tatang Robert. Di mo lang aminan agtudo. Ay, talaga kasta ti panawan. Sika, apay ngay, anagmula ka pa'y laang. Apay kid din na saan? Saan agaputan na pirdi ti mulam, saan kanyag mula? Pudno ti ko na ni tatang kan ka. Sayang laang ti oras kan panawon mo nga agmulmula, tadimot agtudo. Ay, kasano tayo nga rod niya agbyag? No saan ko nga ibirok ti pagsayaatan tayo? Sa bagay mo't di ah. Rumbeng laeng, ano adadag iti pagparikutan na sumangbay. Masapol anatid kertay latta asumaranget. Hilda, apay ngay nga awan pa'y laang ni tatang yaw. Un nga rod nanang, katrabiin. Simangpot ka din ni Robert. Saan pa'y nanang? Ag-overtime manin ijay bangkag na. Napnapanan naman nga tanday dya at tao. Nay, Ni, nanang, isunsamot day ta sumungad. nay, wala. Apay ngay nga agdiwar-diwar mo tamagmag na. Ay, lakay! Apay naggapwam! Di na lang. Nabartek ka. Nasakit gayam din aga mo ko. Nalugiyak. Awan nasin ti Diyos nga bagbagayo. Ay, tatang, di kay kumagsawi ti kas na. Ala, Hilda, ingka isagana dya pagbanyos ta ka ni tatang mo. Wan nanang. Kumusta nga dagiti mulam, Robert? Nagtubo damat, angkel. Oh, makita kunakin kakay. Oray saan asibugan, nagtubo daladta. Agsipod ta para ti kag atalaga dagiti kasya klase ti mula. Wen niya rod, angkel. Ni tatang mo ngay, Mike. Awan ka nun tiganas na ngagmula. Nadismaya. Dakil nga mintilugi na kahit iti dahi apa nagmula na. Nadadail laing timula na. Kastamot tinapasamak kanyak. Nagmula aklat na. Bareng makapanunot tumot laing ni tatang, angkel. Katuan ala, ito no makaapit ka. Ibagam lang kanyak. Tadam amok abayer. Gulpin nantaw, dagiti apit mau. No makaapit ta bakit, agpatakder tanto ni tibukod ta abalay. Adda nga ta maapit mo. Panagkunak, dakkel to ti mapaglakwan ita. Sapay ko ma. Wen bakit, ngamen, mayat lata tagmula, oray no kastoy atikag. Kasta? Kaya't kunti sumina. Kaya't kunti mayadayo kinitatang mo.
Ay na, saan ka kadipay ana irwam kan kwa na? Saan pa'y nga rod? Lumaklakay, ngam ad-adamot niyag balbalin anaunget. Lakay, awan mo ti danom ijay gripo. Anya! Uray dagiti kaaruba. Awan mo rumwar adanom iti gripo da. Ay na, nabayag nga minin at ikag kay. Kasano nga iti aramidon tayo, lakay? Jack amaw. Ay, ikararag tayo nga rod asapay lakumata agtudo. Jack mamati iti kararag. Ha? Esteban! Ay, matay tayo ni iti kinaawan ti danom. Awan ton ti inuman tayo. Ay, awanin ti danom. Kasano daytan? Kad umay kayo agsakdo dito'y ayan mi At dapay mo't danom iti bubun mi. Saan anatyanan? Nawadwad ti danom, Esteban. Ay, dos-dosahan na kami sa amot ti Diyos. Dah, Anya nga tanga ti basol ko, tadusahan na kami akastoy. kasano kumamot nga ibagam adus-dusahan na kayo ti Diyos. Ni Robert amanugang mo, nakamulamay. Si kalaeng ti saan, Esteban. Takasanaw, kat mapukpukawan kamat itinamnama. Si kalaeng tagpampanunot iti negatibaw. Napanan ni Robert, bakit? Napanain nala dyan naglakwan na itimula na. Kat ni Hilda nga'y. Napansa ka no nagpa-doktor. Tapay. Maululaw ka no nga men. Sa mo, Robert na ita nakalugan iti tricycle. Nay, huwag nagpaiso. Nanang! Tatang! Naala kong tinaglakwak iti mulak. Kat, kumusta nga'y anak ko? Nakatsamba, nanang. Nangina ita tinateng. Basta gayam. Uwan tatang. Nay. Naguruod. Agtudon sa amatay. Nay, huwag lakay. Ay. Tudon sa daytoyan. Kasla na pigsa. Bakit? Kumusta di pa nagpa-check up mo ngay? Ay nalakay, agbalin kan nga ama. Ha? Agpasaw? Unlakay. Ay na, maragsaka na kiti daytaan ay bagang bakit? Ay na, nasungbatan matlaangan tinabayagan nga ikarkararagta. Oray anya pa'y kumatidumteng aparikot tayo, di tayo latta maminggang agkararag iti apo. Agyaman kan ikamang tayo latakan kwa na dagiti amin, apakaboriboran kan pakarikutan tayo. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang darabay na inbag nga oras kada kayo amin.